Bola di bola. Bola binaka bika mdina no kitokani. O klani sa wachungona tin karuan kaloko may piti. Ngone ni vaksinga levo bola Josie. Bola Seriana ni bola binaka. Wambol chikani go bika mni. Sige wachinga mingo na non rapitoro no kumani puli. Tol sang bulu na ngone bulu nang kalasi. Le rosang bulu kaon la komena merambenda mbeta non rapitoro nga umara usar bakaleo. Vikima menang kasni buli. Ni rala komena ngone merameti ko na vitroni e andore tukutuku vinaka. Ken pale era marota kana kalasi, era marota kana bekara bulida. Pole vinaka Alisa era tale takana bekara bulida. Ia ni kuah, ono numa meu semangaya ni wakatotolo sarang belajar na loma ni rosanga bula minit satu kue matangu, elan total kinungum bose. Ono numa meu semangani wakatotolo meu wasengaya ni, entuan na meli, pula tom tabale aku, osagai vingko mangangko, ono numa meu wasea ni, go boleh tak mikir kau na vangu, unindilo. Ni boleh binaka waka usar mai and New Bedford Whaling Museum gome na East Coast sana by New York ngono t-shirt New York boleh binaka June bula John Chochi Wayne isa ono tuku pakamalo ya Chochi watu kona gitu kunyanya ngabuna chukina na yubona iyo ono numunga menda may bitalan noa palit totolo sara kla sombe bikim nila sa kambek nikila binakatalang maniku nikila sombe karena gerede na nunggu video ngo na ulutang chunga na cyberbullying au na tabule na lo manibida na singa sa chunga matangu au na dhakamante so na nunggu programu membaleta na cyberbullying. Sabi ko ni sa kila ng balimbal ni cyberbullying. Cyberbullying ko na nondra wakatotongani se wakalolo mataki so natamati tamsa kaya ni enamona liba-liba. Boleh nak merse ni nintamo malong bula nakavalew na pito ko niti ko mahiyo. Ore tal tunga na post ni ko maramayano. Ngombaleta chuka na ulutangan ni na bete murake la kutungo na mona liba-liba. Sa senga ni bakala iseni taki. Au sa kurambui kangalo. Au reda sa senga na bindo kai. Sa senga na bekai dan do kelete ni kina na kawai toki. Au kala ni kerekem ni na barong chukumeni konda da vitalo takamanta da ni bola mena numuni na numa. Sengon salata manda endaro ni soli bakasa makin pula talo mevi pula vinaka no kumarama ngon salata manda endaro ni da soli bakasa makina me muntuki na itobo dango ni beba katotongani ke na beba katadani ena mona liba-liba na koko adaba soli be kemuni se oiko tamusakani ni barong tikumai mo wala endoro tuku wunga bena kain bola itu lastaki ena dela saranga ni yalova kena bengati au sa kurumbu saranga au nanu menunggulis minggu na bitarong bernung ngone buli au nanu memintambe nga bakat tolo ena kabina kani kuwa ena nunggu gorong ena itobo wakasisila itobo lolobira itobo ni bembevi mea tha wuta tu en dua ngana ngoni toke riau goe vida na marama ni viti merambito tu mai na tuku tuku lasu taki ena mona liba-liba au siang-sarangani bakambauta ni ureda na ibakatangi ngende ni mbula ni dua tukuna ni marama itoke
me wakato ya na dha ni bekai tuelo mana. Na kena bekai luara ka mai tumbai e senga ni taroba e ndona ka e lako ngamene ke na bakasam sa lako saranga na linga sa tambaka sa ren sambuta senga na ngani bakasam taka bula tako la marama ngo tu kono ko ni senga ni tale taka no matililo la matilo ndam ngo ke bakana mani sarabo ko ndona ngoni muri meni kelati ko ngona matililo obulia au senga ni limbuto ko tamai au lewa nanungu matililo au lewa talaga nanungu program ngo gondo ra ulu tango na numa meu beo sekina na sigini ko e na leka ngana da bitalo yo na numa muni bakasa mitaka manda da bitalo taka da beo sitaka ena esana binaka me bakat kunchuk mingo merseni undam dina na isususu na beka e luara ki mai sa senga na minta bakasama kena bakanda bumbeka there is no conscience. There is definitely no conscience. Veo matanga e tubio na tontono meu lande mai na lomani ringi meu somale so na beka mbiu mai meu tukune le stale na kango o bathala kango onga bakasamtaka. No, I'm bigger than that. Au segani u binakata meu lako ena talu mevi avi vale ngai tiko na matililo dam iyo kau na kita kina mundar mai mundar mai me urani varita kina vi irna marama au sing veda budai dawiada baleta ke bakau na dabuta ne dandra asa wilitale ba waya usa sai babuli na nungu rokovira au la segani veda buta ne dandra iyo kila di sombe kana non ritokani era toba kiritiko era na barong tal chinga mingo ia kambimbi menda reda na sana batake sana todoko na madala muna bosa bosa vati kinokwe na bosa vale lebu pakana tukun chuk mingo sa bakarita kasaranga na non de susus kenda matanga na barong chuk mingo bakatamboy weekend na kitumba ta kamai menta bosta taka indua matana liu ke baka udunrubi na itatuliana tiko ono sini takos to ngoko sa bosta te ko no ka hibu ko manda leta o ker rindor vital no manda ono kuti ko ba tiki leta using talita kana dona bosi ko dabuta dasar ngana lo mango ya mikro vital no ke ni tatuliana kero vital no tiko na dona bona sing do rivikera me tango maki koe kina au talanga o tango maki au ana ni rovital nonga bakatikera we o tia ke baka se dulu chingo na tatuliana se dulu chingo yao bole bina katima yo wane malombula bole tau poli de varro dala tau ke baka o dulu chingo se dulu chingo na tatuliana kero ngai kariu talmentu me kero ikatulu me kero biwo se takana lui kerau dunu mo tuliana dunu no yau me ngai kero ikatulu me ngai sanga kwa me kero waliana ni ro o bemba ia ana kau bata bulifiki ni se kalilai ke baka ndona kau rarautaka choko bio no ndondonu mo tukuna bati minta tamatanga ia mo tukuna na ngoni sala saba na ngoni sala rarama na ngoni sala ula senga ni baka mandu ala kiokina kene kerua na ngoni sala usini baka mandu ala kina na nungu itoka ni kantua kwa ya ndona na kau treu sa chunga baka lebo na boni bida na senga ni bida na singa sauti na nungu ndo wasta kio na mwana liba se teka usar chunga na bulo naksir karao iso Scorpion King kendo kele Scorpion King au babi ang bulu chuka nyo ba ando talita ka na nando bosa na turanga ngo turanga yanu ndo tukuno kwaya blow away the negative blow away the negative. I love that quote. I love and I like Scorpion King kan due kilay Scorpion King tukuno bi kwaya Dr. Tilo lomsar chuka nyo ba anong ito pala mo nakuchukan doon na singilate that Ortola Tambanyobi, the police force, they said they can't do anything.
Tako bismo reda wala como Nakam Maria is but I have to say I want to thank everybody for their love. Nanoa nanongo inbox sinai. Napaka binibinaka ralako mai biao nanito matabubale. Iyo narakana kena musi biao. Ndagi kila nyo kenda napaka matabubale. Tikorto na nganengu, tikorto na tuakangu, tikorto na tadingu. Era rede tu na kaibole tu na mona libo ko seka ni binaka. Biko na marama ko bola chuka na bituk ya. Me bakasama. Me bakasama. Bikuni dembo rakitu na mona libo. Bari takasartunga na lolo bira kena bobondea ni nonambula bakatekwa. Ko nga bala kala kasara au singa bakong bala utak na bital nongko bala tini tinangan minute minggo undo tal chon kumbas iya na buni nongko lako minggo sa bala kiti biler au bia bartak na bikim ni bala tana bi batata ni to ya tu kenda menda barita kanga na bulanda susumikina da be kawitaki da be lomani kuana bimba ke bakau bina kata mo thunru baka sendo kandara ka chiko ngoni sal you can inbox a person I'm not perfect sanda kana kau da kawa o roni wa mosira kina dona yalu ni dona tamata turang se maramba rong chiko mingo au kerbi bosuti ya ke baka o thunru baka chiko dona marama se dona turanga au na sega di them break bena Facebook au na lako bena na inbox au na bangara na inbox mo baka wakambula kina mutukuni se dona kana kai ko thunru baka tiko biao asa mendorle ngono coffee mo mamadal takabi ko na buna au dhakabi kina na bikango mo ninge wasiatal nga men na buna oni vundu tukina meroni kiro meroni baka matatatake na buni kiniro bimba iyo kosar nga sindra ka vundu baka bena maramango mati menangani kau siang menangani kila na maramango I don't even know her au siang ni ongo kindagal nga sa ambiu takina evango bena mona liba anang kaya lakot mena patu nang kaya talaga vital na ya iyo na tik mo niyang bakin ko to suriti mo na museum may na New Bedford Whaling Museum may na East Coast arto bula Joey Hudson Ariana Kelly Robula awabay tayo nandun na exhibition may na East Coast na huni no gubia waseni ko baleta ni binakata men da biso taka na bikava edo yavo na mona liba men da biso taka from a negative situation to something positive baleta usindo matabyo na bibala usindo ikla na bibala usindo ikla na bimba ke baka ndo nga binakata me dhunrubiao come over to me and talk to me so this is the way I'm gonna go back to that person and tell them this is what I do usindo tango walito good. This is what I do. Gondo na ibola, kitobibu kikina o wala indo na section ibolongo membalitivity. Go na ganang go the wider world and scream show. Go na tambua erando walai, serando ilitake, la ganang go na scream show. Kaya nita dore sa nungo na sa natanong tambua, sando buli chikina na yaga wira nang kailan ko may nambatin kawal ng raw sarang duti ko bumeraveutan na nambatin ito buto yan dalang manda so this is unboxing for me and it's something positive may nananda bimbata ka chiko na mona liba na libo ni bosa da ke na bitu tukulasu rambita to eso na kanta o ker saranga ke ba kai so bi kemuni oni wekandra eso biro karando online bullies please talk to them talk to them. You know, they need help, I think. So we don't go kila ni kono maram pa pos chingo. I think she has bipolar or something. I think kila sinwakan na ito ba nindo na maram ni biti ko nga uno no makina wekem ni na bitano chumingo barong chumingo keba ka ni clear na signi na bukungunga if there are other people, you know, in your community that are facing problems ni na bede murake na mona liba kerkere ni inbox bana tamataya ni tukun kerkere mereseni bita sombo mo post epi
Ker mbita sombo no mo post. Roni, ker mbita sombo no mo post. Lo mana na tavimu, lo mana na tabalemu, lo mana na maramangor. Balat sala kau ready chungo. Sala ko tu na post. Kan sa gay wili tu, sa nagay screenshot, sa nagay ba ko tawabog tali. See, it's making it worse. If you need to stop the behavior, call them out. Yeah? Tuku berto na tambah visa, tuku berto na tambah CID, tuku talang arto na Online Safety Commission, tuku wain dua, enak na lolo bira, na bi tuku itiko. Kosar nga binakata mo tuku na yan, bikim niya, ono ba rin naman na yes! So, go. Nice, kito yan do keda nito ivola, kito na office, na vangu, eto kasariki. Go. Sandali na rin, go. Ulit go. Terisi, bunindilo, Bulat ni Eddie, bulat tau bani. Iyo, dalam mati lilong ko sa pakabulit ko na lang, dalam ko na madang ko na madang ni say no to cyberbullying. Ker ni bita bina naman ni page o bita ni bina inbox te kem ni say no to cyberbullying, please. Wikim ni nasando rin chiko sa na post doon bulay tumbalit yaw. Kakuni ba kambote doon nakay tukuniya? Tukun nga bina tamatya, maso makalew, lakulilut. Kusar nga ya. Don't mercy ni nuntam. Kaya nga biwartakan wikim ni, so turning something, negative situation into something positive. Go na kami dan doon menda kapa. Do something positive. So I'm doing this for Fiji. But sa tukun men ano, doon na marama tukun mo ko naleng ko nga bikim ni sa chukmi balangi. Sa tukun ni mai. Sa kami ni chukmi balangi, lebu chukun ni ba madala. O pasarong ko sambu. Kito talangan chukmi balangi, kito chuk talangan ito yang. Ay nandito ndi koro, nandi koro kami baka Watikina, kami baka MoneyGram chukayani, kami baka Western Union, kami baka M-Pesa and MyCash. Venezuela ni mami matabubali, iyo. Sembera ni obosa, baka sam. Bausibi kwa na maramo ko tukun chukaya. Bikero kitini heza. Kami ni chukan di balay sa resibe no ni ba madal. Kami ba madal chuk kami mitoko lo man chukan ni matubali bit. Anyway, let's get back to my book. Okay, go. Guarda non ko ivola ka ke sig non ko kami bibu kan balay. So let us go to my page. Teresa Budindilo. So let's see, I'm on page. Yes, red sambo yang tu so nakan tambo bibu kitukinanggo bangarana bunonggo seginto lawa sa tungango ni bolongo. Tutok pa coach. Contributed. Okay. Teresa Budindilo kay chuksar mur. Benak. Iyo, kimam tala kim ba ko senti chukayani, kim ba ko M-Pesa. Iyo. Kala. Kana kaya mi chukam da bakasam, sember linda bosa da bakasam madeliu. Kimam tala ngana chuki papalang. Kim bibu ko chukan, kim ba ko chukan sa na sende ragendo ker mai so dinero combate o kera sa na dolong ko sende. Kunilen ko na ba ko tendolong sende. Go na nung page 209. Boleh cengko. 209 boleh tengko bena beka o bola member letter na non tatambua. May viti. Isa kosar nga ya baka leka nga binakata nga mo biwasitak nga na nunggu na beka wala ko matiko na nunggu raratak tiko na nunggu baka tatani tiko na mona liba so bikim niyo ni nona friend tiko na maramang ko unfriend tiko nanunggu baka salya unfriend tiko kaya baka sa inbox buwa katukuno ko siya ngosing bimbito sombo na post ngo then there's something wrong with you. If I were you, unfriend the person and report the page to Facebook because that is defamation of character. Kosar nga yaw binakata mo bakang bulan wiki mo ni sa wala nung bakang mo sa kay libre sar may onita ka din nawasya ng Facebook live ngo na say no to cyberbullying. Kaya libre kata naman ni Matelila din ka inbox may kaya din doon.
Iya, sama boleh ke cakap material tamu eh. Iya, pato material tamu is very busy writing. Au sing tan bawal chiko, au siang ni ketitu kana lingango na bisino sing klan rabo kam chiko. I'm doing something. So I just thought I share this with you. When I came back from the exam, I saw this box sitting outside. So I really, really want to say Vinakavakalevu to the new Bedford Whaling Museum in the East Coast, and I just want to thank them for including Fiji in the book, and Fiji is in this book. So congratulations, Fiji, and I'm just so happy and so humbled that I can be able to contribute something to the literature of Fiji. Sakongaya, I better go because the other people are waiting for me on Zoom. Love you all. Take care. Part 2, the Say No to Cyberbullying is coming up. Ninguém se ama mais. Nakavalevu, di mo demanda. Red for danger. Di mo naka